kufanya kwa umakini sana. Okay. Aka kan Engineer Harris umuyobozi w'ikipe ya Yanga avuze. Sobanura uburyo bwo kubaka ekipe. Yavugaga na profile z'abakinnyi. Uko squad yubakwa. Yaravuze ngo habe ibyiciro bitatu by'abakinnyi Axel. Yaravuze ngo hari umukinnyi uba ari muto ari muri phase ya development yo kuzamuka agenda nyine agaragaza impano. Aravuga ati abo nabakinnyi ugira muri ekipe yawe. Aravuga hari igice cya kabiri cy'abakinnyi bari kuri peak ya performance. Wa mukinnyi nyine weze ibere wa undi uvuga ngo ewa nari muri hebye araryoshya ameze neza amaze ko umukinnyi wuzuye. Aravuga ati n'abakinnyi baba bari mu gihe cyo gusoza kariyeri zabo. Ata abakinnyi batatu bose ayo moko atatu y'abakinnyi ubagira muri groupe, ariko aravuga ngo ikintu witaho cyane nukumenya uburyo ubakoresha muri ekipe yawe, kuko iyo ufite bamwe gusa ekipe yawe hari igihe ubura umuzamu mwiza muri deri, hari igihe ubura umukinnyi wagwa iminota 90 no muri defenseur. Ati ugomba balansa iyo ushinzwe by'umwihariko recruitment abo bakinnyi ukabagira. Binjyanye ku nyinga imeze gute kwizigira. Bati Sefu no umusaza, bati Emery no umusaza. Ibere tuganiro gakeya abanyarwanda iyo butari ku segonda 15 tubugishije ukuri. Ubureyo abakinnyi abantu baba barabaza abakinnyi b'abana rifite hagati kugira ngo ngongeremo Sefu. Sibye ko abantu badakurikira. Gruari no umwana, Richard Ndayishimiye no umwana, uyu wo muri Ntarindwa Mbappe no umwana, no umwana, Abed afite imyaka 23 ni bamusinyisha no umwana. Abo bakinnyi bose ntanzi ingero nkeya n'uyu nguyu uriya Adama Bagayo na Tony n'abatoni kidoga n'abana n'abakinnyi gifite imyaka mito. Isanzwe ifite n'abana ba Cindy Paul Jezi bagomba gukina uyu mwaka pe, ba Fabrice n'abana abakinnyi b'abana barahari. Umwaka ushize ngo mu bantu bose bavuga ko ngo bagezweho, abantu babiri ngo banze kwakira ruswa mu bakinnyi ba Rayon kandi bagezweho. Ni umukinnyi witwa Sefu n'umukinnyi witwa Yusudiani. Perezida Tado yaravuze ati shampiyona y'u Rwanda ukuntu imeze, aba bakinnyi bakuru turabakeneye. Aba bakinnyi nibo bafasha umutoza gutegura ama match manini, nibo bafasha ko organiza barumuna babo. Ntiwagira groupe y'abakinnyi bose batamenyereye shampiyona kandi bose babana. Ariko nibyo reba nk'ubu nk'ireyo niba Kevin yaragiye, Sefu ari umurekuye, Aimable aragiye, abakinnyi bari bafite harasinesera ngo asaza bari gusinyisha abandi basaza, abantu batazi rose ibintu by'umupira bagera akakobye abantu. Emery afite imyaka 30 n'inga. Emery ngenda bizi neza yuko Emery ntago tumuruta mu myaka. Emery nta myaka 33 afite. Emery afite 31. None se tuvugisha ukuri, niba hari Rushema Chris aracyari mu myaka 20 na so umwana urabizi ko uriya Yusude yanyi si 28 27. Urabizi neza yuko uyu musore urabizi ko Jesus bazamusubiza mu ma wing back nawe n'umwana. None se Prince Musore nawe si mukuru, Prince Musore ni muto. None se urafata groupe ureke gushyiramo umukinnyi umwe byo ufite experience wafasha umutoza, hari ikipe unitwara neza. Erega Emery uravuga ngo afite 31 ariko afite 31 nk'umuntu ufite discipline. Ari ufite 31 akamera nk'ufite 40 no kwera za desordre yaraganje cyane. Emery ntuzamubona mu mayoga, ntuzamubona mu zindi desordre. Hanyuma turokritoma zirekritsima nziza cyane zari zikenewe. Hanyuma dusoreze ku munyagabo wageze hano i Kigali mu Rwanda. Hari umukinnyi w'umuwinga abantu bose bagiye bandika bavuga ngo araje yahageze, amafoto n'amavideo byagiye bigaragara. Ni umukinnyi ufitiye profile, aje gukora teste, aje gusinya. Bimeze gute Ibere? Yego, uyu ni umukinnyi w'umunyagabo rwose, ku makuru nahawe n'umu aja we rwose ntabanga ni mucyo anta biganiro. Hari abakinnyi benshi amaze kuzana hano mu Rwanda. Yambwiraga ko uyu mukinnyi aragera i Kigali ku isaha y'isayine. Amakuru yampaye sayine za mu gitondo, ubwo tubivuze ko yamaze kuhagera ku bantu bari bariyo bamubonye. Hanyuma akaba yitwa OEM, yitwa Ndongo Mengwe Chancellor. Ndongo Mengo Chancellor. Yaranamupostinze. Uyu mukinnyi rero ahubwo yakinaga mu ikipe bita yo bayihinnye yitwa USAO, ariko magambo arambuye iyi kipe yitwa OEM Sporting Union. OEM Sporting Union. Urumva? Uyu mukinnyi rero icyo aje gukora ni kimwe Rugaju Kwizigera Rugangura na Irene. No ngo agiye gukora ikintu kimeze nko kureba urwego ariho. Ntabwo twabyita test kuko bamaze kumvikana. Uvuga ngo umutoza aramureba mu minsi 2. Uyu munsi arakora imyitozo, neje azakora kugira ngo bamusinyishe. Umutoza yamaze gushyiraho V. Yego. Batahita bamusinyisha umutoza wenda atazi ngana avuye he atanamubonye. Yego. Namara kumureba mu minsi 2 rero
uyu musore ukina kuri 7 agakina 11 akanakina 10 ni imyanya 3 akina mu kibuga namara kumushima araza gusinya amasezerano ariko mbere yo gukorerwa medical test yo arayikorerwa pe mbere yo nakorerwa akora n'imyitozo sinigi bateguye kwaza kuyikora hanyuma urebye mu byo yagezeho iwabo muri Gabo ni umukinnyi uhamagawe muri under 17 na under 20 ya Gabo U20 na U17 yagombaga kugera mu Rwanda mu ijoro ryakeye indege iradireyinga arahagera mu kanya saa 5 nibwo araba indege irandinze hari Kanombe haraza kuba nk'udu process two gusohoka mu kibuga birafata nk'iminota nka 30 aba YouTuber abantu mukunda za ndani mwibereyeyo bakarikeza jya ku kibuga cy'indege arabakandagiye mu Rwanda mu kanya hanyuma abasenegale babiri we indege yadireyinze aragera saa 5 Gatsinze ibitego 5 atanga passe 8 zavuyemo ibitego muri match 18 ngizo statistics za uyu musore antafite abakinnyi no kuvuga ko ibyo byo ntubishidikanya antafite connection pe hanyuma Fon Nganye na Yusudianye nabo ngo bagomba gukatisha tike ku cyumweru babura indege ihita iza direct ngo nabo bashaka kuzahagera ku munsi w'ejo ku buryo bashaka gukora imyitozo bakazakina match bashaka kuzakina gishuti muri weekend bano ba Senegal babiri ariko ubwo ndavuga Yusudianye ko Fon Nganye waracyari mu mvune akandi kana abantu bamenya kuri Rayon Sport nuko tujya no kuri aperi Abedi Bigirimana nawe ategerejwe mu Rwanda kuhagera iri joro ry'uyu munsi wa none turimo byo kuwa mbere ku buryo bitegerejwe ko ku munsi w'ejo ari bahabwe miliyoni 25 agasinya na contrat azagembwe miliyoni 1 n'igice y'umushahara buri kwezi agahita asinya imyaka 2 muri Rayon Sport kuri 25 yego baguze neza